Znaš kaj me najviše živcira? Negativa koja je bila kroz ovu sezonu. Naš dragi Dinamo je završili još jednu sezonu. Bila je kakva je bila. Svi smo očekivali više, htjeli smo više, nije uspjelo. Dajem si za pravo da rečem i ja neke stvari na kraju ove sezone. Turbulentne sezone, ja bi to tak nazval. Ne živim u Hrvatskoj, živim u Irskoj. Meni je svaka tekma Dinama, gdje god da igra, praktički opako gostovanje, čak i ovdje u Zagrebu. Znači 2500 km dalje živim od Zagreba. Jednostavno, meni je to avantura svaki put kad idemo u tekmu. Ne mogu reći da sam išao ove sezone na puno. Koliko puta sam mogao sam došao, nekoliko puta sam došao u Hrvatsku kroz sezonu, nekoliko europskih gostovanja imam. Bilo je tih trenutaka kad je Dinamu bilo jako teško, loši rezultati. I onda tipa objave na društvenim mrežama, Instagramu, Facebooku, znači toliko negative, toliko pljuvanja pod našem Dinamo. Pa prijatelju, ako si ti navijač Dinama, pa ti si uvijek tu. Ti si uvijek tu, daješ podršku. Bilo je puno promjena trenera, svašta se događalo. Pa zakaj ne dati podršku novoj upravi? Zakaj ne dati podršku? Čovječe, koliko smo imali problema prije, pa oni naslijedili su hrpu problema u klubu. Mislite da je to lako riješiti preko noći? Pa ne ide sve preko noći. Imam osjećaj da su ti ljudi neki koji jedva čekali, čovječe, da Dinamu ne ide dobro, da se jave tamo i pljuju u komentarima. Pa ljudi, daj se malo skulirajte. Čemu to? Daj podršku u svojem klubu. Ako mu je teško, daj mu podršku. Ako mu ide dobro, daj mu opet podršku. Tako da, to je normalna stvar. Kaj bi trebali reći u Real Madridu, u Manchester Cityu? Kak je njima? Kako su oni sezonu imali za sebe, čovječe? Koliko su oni love ulupali? Pa sve su izgubili. Sve su izgubili. Dinamo je bil drugi. Pa naravno da mi nije drago jer drugi završili u prvenstvu. Možda nam je to opomena da treba neke stvari promijeniti. Pa, da budemo prvi i da opet vladamo hrvatskim nogometom. Ja sam krenuo na utakmice 2005. godine, kad je bilo jako teško. Kad smo igrali u Ligi za opstanak, bilo je jako teško. Kad se sam sjetim kako je bilo zeznuto, svi su nam se smijali. A ove godine Maksimirski Sjever i Bad Blue Boysi, znači toliko su podršku dali Dinamu da je to strašno. Stvarno su bili podrška tu i nisu se bunili. U Ligi prvaka smo bili blizu da prođemo dalje. Nismo uspjeli. Sviđa mi se ovaj novi format Lige prvaka. Baš mi je top. Ja nisam influencer. Ja sam lik koji snima videe i kojeg ljudi primjećuju. Ne volim baš tu riječ influencer. Ja sam lik koji iz gušta dolazi na utakmice Dinama. Na sjeveru sam. Držim se pravila koja postoje. Nema snimanja, nema slikanja, nema gluposti na sjeveru. Dolazim iz gušta, navijat za svoj Dinamo. To, a kad se ja predstavljam navijačem Dinama ovak javno, to je moj izbor, moja stvar. Ne vidim u tome problem. Moje mišljenje je da bi više ljudi trebalo biti na domaćim utakmicama. Fakat mislim da bi trebalo ipak više. Jako puno ljudi znam da dolazi iz drugih gradova, iz Hrvatske koji podržavaju